Mau ngapain datang gua lo? Gua jenggut lo, gua jambak lo. Aduh. Pengajar banget lo. Ngintil dulu gua nih, mau bocah pergi mana juga. ini bocah ini? Ini bocah mana? Apalagi gua diintil lagi. Gua jenggut lo, gua jambak lo. Suwe amat lo. Lo anak kampung mana lo? Ampun bang, woi udah. Aduh, ngantuk banget nih. Langsung ronda semalam. Tong, bangun. Apa sih bang? Mau dicariin mak lu. Ntar dulu, nanggung. Cepetan lu belanja ke pasar ono. Belanja baik Bangun, cepetan bangun ntar gua beliin berapa lu. Iya, ntar dulu apa? Cepetan dicariin ntar nyak lu teriak-teriak lu. Aduh. Bangun kagak lu bangun kak? Hidung becek. Bang, ada baik gua habis ronda semalam ini, ngantuk banget. Bangun, suwe lu. Dulu, apa? Bangun. Bangun. Wah, janda tuh. Ngapain lu ngintil-ngintil lu? Gua kemplang pala lu. Ngapa melongo aja lu? Nih gua kasih goceng. Oke, Cobaan, Bung. 20.000. Enggak. Gua kasih sepeda nih. Asik nih, gua bakal beli tempe nih ntar malam. Iya. Dasar anjing lu. Daripada lu soang lu. ngapa lu? Gua injek nih batang leher lu. Gua injek batang leher lu. Berani lu sama gua lu. Gua bilang bapak gua lu. Lah jangan. Gua bilang bapak gua lu tapi bohong. Ya. Lu siapa ini? Gua harimau. Lah, lu ngapain kemari-mari? Gua kemplang lu, ngapain nanya lah. Gua kemplang pala lu. Gua mau ngomong dulu. Lu ngapain di sini? Ih, kagak gua males main sama lu Lu malah kabur gua tanya. Buset dah. Gua nongol nih. Lah, Gua masuk. Gua tanya di mana? Ya, enak lu, gua kerjain lu, gua tutup lu, gua kunci lu. Gua gimana ini? Emang enak lu. Lah. Hai, Suwe. Asik. Kita makan besar nih. Bang, gua gituan bang. Lu ngapain situ sih? Tahu tuh rese banget itu Bukan babi. pizza nih bang. Kentang. Bukan pare. Lu. Mana sini? Pizza ini bang. Dasar babi lu. Kucing. Ya.